мардум аз ҳамун табиати кӯҳсори зинда камтар дур ҳастанд. Барои ҳамин мо ҳаракат мекунем ҳамин табиати кӯҳсор, табиати зиндаи зебогии табиати кӯҳсора ба хонаи мардум гуфтам мумкин ки дастрас кунем, ҳамин наздик кунем ҳамин чизҳоя, ҳамин зебогии табиати. از سال 86 باز ما از پای همین کسبیم. از سمنت و خون همین سنگ ها رو خودمون به سنگ مانند کرده می سازیم. اجرایشش دوامناک است. نه بیرون که باران و برف است، آفتاب است، برای همین کمتر در بیرون این کار مشکل تر است.